We have Mercedes Benz. Awards and I'm getting a Mewan Zat at the Nidize Hapaneta. Young Bua Hale Mozabur Kilemo Satur Tal Satur Awa would have my duty to go. Yang ami bukan pada saya saja nyami pun macam mana lekar tani emu kurui. Pasal nama rawa tahu saya kisah kurui. Uwana mewa gula Mercedes Benz. Aku lu ye kya? Ay iya, aku amu kata saudara dia bersama aku kurui echan enzinya. Usajanya rana kira-kira mudimu hala. Kasa gara-gara gitu ame mudimu yang kadi zembore kidi. Amusau eloro ena raudira arnya ki ina di company kai. Kurreo ga tabiwe ko Gawana vai gawa tu cara tai ko dinna eta ela chela baba ye mumma thati mekini lo sahan diri dirang le bakres raji lutse Paulo simi say villages of Christ marenar how did alamu you forget yourself for ikma le bo le bo kosi wa leva orike kosi audira la mudi udira hela se mutu amudimo actually se mutu maemo asi kale hasi maemo kale hasi akizura ngile galito tela story boru nanya Mumwato Gaha, Agichwadi, Wato Galava, Yakudi, Hare Ho, Caporani, hello, Uwana Murutua, Havon, and Murutua, Umuhitala. Father, yeah, what I know, but I squad we are going, you should put in God gave the ministry. He assigned the task. So I want to point out to go around Upukalesi, bringing your feathers about. So see the Ramogari. Udira Hela so turn to more. Aku tokalo ko tsane we khansa gore ke motho wa modimo a diriya ka gore wa itse gore o dirile ga sa tshwanetseng gore ebile ga re special, we are not special. Re tlhophilwe ke modimo set aside for the purpose of God. Esa mo khatwa hatsaba ele mo dira tiro ya modimo ari tlogeleng o ikgatla ka ba bangwe ari tlogeleng o ikgantshetsa ba bangwe ka ditiro tse re di dirang mo kerekeng ka gore mongwe le mongwe wa rona o tla lesha according to that labor o tla amogela faithful labor, not successful labor. Bale bantsi ba ba bapile loela go tla le tsone ditsala tsa gago may not think you are as successful as you should be. O mo loela o ka akanya gore you are not as successful as you might be. Me maduo a modimo
Hanelo on the basis of success. Madua a Modimo are given on the basis of faithfulness. How dira ka boinelo. Ka gonne ha o palwang teng Modimo o tla go thusa kampo o tla go kgontsha. O go neetse tiro Modimo. O godisitse tiro e o e dirang. Ke ene gape a lefang ba ba dirang tiro. So bodiredi jo re bo bilediwang mongwe le mongwe wa rona ke bodiredi jwa ga Jesu Kriste morena wa rona. Ke tiro ya ga Kriste morena wa rona. Mme ha re dira re tshwanetse go nna humble ourselves ha re dira tiro ya Modimo. And reflect the mind of Christ. Ka tlotlo. O tlotla tiro e o e dirang, o e dira ka bojotlhe jwa gago. Ba ba ikgantshang a ba ikgantshe ka se ba se direlang Modimo. Ka gonne ga wa tshwanna go ikgantsha, ga wa tshwanna go ipoka. Mme ke Modimo yo o tshwanetseng go go galaletsa le go go boka ha o dirile sentle. Mme ebile ha o dira e ta o lemoga bokoa ja gago gore o bokoa go tle go pateletse go kopa thata mo Modimong le mo go Jesu Kriste o tswelela pele ka bodiredi. Ka gore none of us are worthy to serve. Ga re na tla ha e le thata ya ko ntleng ga gore Kriste Modimo wa rona ke ena a re neelang natla. Gore re itse gore ga re na natla ke gone mo go tla re thusang gore gangwe le gape re rapele Modimo gore nonotsha gore neela natla e re e dirang e ka re thusang go dira mo kerekeng ya gago. Bonang Paulo gore neele mang a isa nne Paulo. He was a nobody. A kokontsa kereke ya Modimo. But God likes to use nobodies who are nobody in the eyes of the world. Ke bone ba Kriste ka ba di. And how did nobody kana wa bosana dithata dipe. Ba go thusa le wena gore o rapele Modimo a boneele thata. Ke gone mo ke tshelang ke bua o ka re ke a tshameka ha kereke ga se lehelo la basiami. Ngaka e batlwa e tlhokwa ke molwetse. Rona ra lwala. Re lwadiwa ke lehatsele. Re tsile ngakeng ko go Kriste gore a re thuse. A re neele pholo, a re nonotshe re tle re mo direle. Ha o le mosiami o tlhoka eng mo kerekeng ya Modimo? La re pitlaganya basiami. For my power is made perfect in my weakness. Magihetse. Ke re bodiredi gape means to have a servant's heart. A servant ga e tseye advantage ka batho ba bangwe. Ga e exploite ope. Le modiredi mo kerekeng ya Modimo e le a servant. Ga a tshwanna go tsaya advantage ka ope kampo go dirisa ope.